abapasiteri batatu bagiye kuvuga ubutumwa bwiza mu majyaruguru y'u Rwanda, aho bita nyine ku Rushashi, nuko barabwiriza. Igihe cyo kuruhuka kigeze, uwari wabakiriye mugenzi wabo arababwira ati muze ngiye kubagurira umutobe. Bageze mu tubari twose babura umutobe, babura na fanta, basanga hari urwagwa, ibyeri n'ikigage gusa. Maze mugenzi wabo atereka dupfe kunywa kariya gapfundikiye, turagasengera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, imisemburo iravamo. Nuko bagufatira ibyeri, baragutumeye, buri wese yiha tubiri. Barasohoka, bageze hanze, uwari ukanyoye bwa mbere abona isi iragenda izenguruka, avuza induru, ahamagara bagenzi be ati nimuze murebe ibyahanuwe, igihe cyo gutaha kirasohoye, kirageze. Bibiliya ivuga ko ku munsi wa nyuma imisozi izimukira indi, ijuru rigafunguka, isi ikazunguruka. None dore igihe cyageze, abejejwe nimuze tujye mu ijuru ryafungutse. Bagenzi be barakomakoma bati ni ka kantu wanyoye, atese kuki kare kose mutakampaye ngo nigendere hakiri kare, murabona ijoro ritafungutse. Ngayo nguko ukavana mu kibindi kakakuvana mu bagabo, ijuru ryafungutse. Twari urwenya.